أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Amna wanjina kwa chira on program yetu ya Nyamurungi program y'Obusilamu live aha on TV West Studios omutebe kanisa kabisho ndi hawa salimusa kandi rizaba na nyinemo Sheikh Abdul Fattah ni imam wa Abubakar Jamia Mosque aha omurimbara na kwa chira Sheikh. Naam, alhamdulillah. Ataraman salam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Bitre kama zentanjiri mwena baruga kusara ijuma kampani yangu yabatambura kurunchi mnonga abarwire ntushasha nimwe kandi abafera ntugirango ina lillahi wa ina ilaihi raji'un. So nturi nimbagambira mu bazima bukimwe cyona Qur'ani kakigambaho kana nenshongeji tuza kureba herizoba amazime kagamba hoje munonga ntenda kureba ahabukuru ubwo kuzika. Yes, abo kuba nayo ni ibada okuzika ni ibada. Bitu shikango irizoba nebiro bibiri okwezo kwa Jamadal Awal ningasho kwa katano mwaka 2024 kurujira mu ekijongo irizoba nebiro 24 okwezo ku 10 mwaka 2025 birimu baraga ntubaza kwenyagira mu MP. Naam. So nano kuzika ntureba kirinke cya buri joba waziko batwazika kuko kandi cyangwa mnonga kuko ni ibada okuzika. So dekashe yatugambira kuzika nicyo kikandi Qur'an na hadithi n'ibikigamba ucyo. Naam, alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalam ala sayidina wa habibana Mustafa Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Antubanza kumuhimbisa mukama ruhanga subhanahu wa ta'ala yatubasa kubanti nturuga umujuma kandi tukifurire mbwe n'abaturikize abaryokwe abarungi abakufollowinga program za TV West cyo kubanza cyabyona tubakurisa y'umirimo jone jimurene mukora nsaba mukama ruhanga bateremo umugisha. Amina. Icya kabiri okuzika oku kutwagamba nti oburungi oburi mu kuzika hata oburungi oburi mu kuzika wazo mu Qur'ani surati Bakara Iswali majita Bakara ne ya kabiri mu Qur'ani aya 15 na mukaga nkaho ruhangaye na hakuba natugambira nti fabashiri alladhina kandi waruhanga nto twarugire kandi turagaruke nigoma kuruga ayejo muramugu wareta ni murungi obukuru muri mu kuzika. Aro hadisi ya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam umakurugayo nabi nyiwe nazayo nibana akumari nitofuna musango chokite babiri turi mu mwanya umuntu wakafa tukanga kuzayo kandi twena ntufuna musango. So abamake bakugenda batucikirira nente twagende tubakikirira. So omukuziko oku arimwe emboga so muhango tugota kumanye cyo kubanza ko kuziko umuntu wagendaho ukasitamaho ukakora ibintu kwa nukora utagira mu rugambo utagire kuza kugambuza kugamba abantu bakugamba umuntu yafa ukaterera gihariye henyine kuguma no yizuka turangana tena kutwara ukaguma hoteli iro ya subhanallah alhamdulillah. Ejo kubanza cyabyo nicyo kufuna kiratwa urangana kwa empera iri kungana kiratwa basohaba bitweta ushikeyore Uhud kepsana. So wahikari Uhud umuntu wakugiye no mukuzika abimwe amigace cyo kufuna ruhanga empereza kumuha nizingana rusozo rubuhango bwaro just kugenda ukastama hariya bakamugamba ukamusarira ijuka nibinje biri kuba bayeza kubireba na byo kubirikore cyonki wo just wazaho wastama warinda kira kari wa musarira ruhanga yakwemba kurugaho ukamukuratira mpaka itakari mutirita kari kamuhera uriyona mukamusabiraho kandi mukarugaye ufuna kiratu endizo ya kabiri izo nempera. So bagamba urusozi rwa Uhud ate example kwenkeha kubanka ari urusozi rwa Uhud Makka ndukira nuba bihunya ne basa kubetari impango cyo nkano basa kugereza ari bihunya ubuhango bihunya ko kugimanya. So nizo mpera rangeza ko eze mirundeje icya kabiri ruhangiyo nakusasira amwe mbagamba nakwihe ebibi 40 abambaga mu 40 cyukantu cyangwa urangana nakwihe bibi. So ati ruhangana nabasa kuyihe byo just kuzika. So okuzika no muri mu mukuru ni ibada abantu bakimanye
wabura ng'omuntu yafa tikufagaza manyangu n'oryo nokora nuko just oriyo just no sisa time akandi we bihe byaho kumanyisa umurimo urw'ibigambo uruhanga ibyakunda kandi ari kubisimba cyo kumanyisa muri ibada so bantu mwe tubasaba tubegayira mugende muzike batahibanya umbintu mushanzu na bibi yatugambire sallallahu alayhi wasallam vunanzwa b'umusiramu ari musiramu ebyo tekiri kuba n'umukorera no inda to kwenda umuri ebyo arimo yabafire okugenda okamuzika ebintu tubirekere yafa zayo muziki wowe ne means je no muziki twoti ne means kandi ubusiramu nuko basomeseho ari okusanga umuntu yafera busoga kare mbwen hari kandi utaza kuriya mabanza ngunoza kuzika ariko babusoga basiramu baza kumarira cyo twaga amafaraza kifaya bari bari kuriya busoga baza koraje bakuba mbawucicire kikwe aza turafune musango so nicyo kibuzo cyawe cywagira ngo imigaso cyo kuzika ni mingi munonga so twarebaho kiratu ezibiri twarebaho kuyahe bibiliya twarebaho umugaso gondo gukirimo gw'amani umukuru kandi guri mukuru munonga nikwizusia ngo biro nokora umunsi manyango ryo nogenda saha yona nogenda so umaza kuzika wetereze wetereze maka buri sore bo kumwimusara agaruhanga nogenda orebe mbero gira nti maka buri swara mwaza kusara muti mbare yuhomaiti ibi bazika basiza abamani abebitinisa abinesente abakureka zinankeji basi nka 10 ezikutambuza abana mazi zona azirikaho abakureka oiro biranke bya oiro bino bisigiro banka ziziro sen ura nibo basarira bagende baza kusinkana mukamaruhanga so okuzikana kitwizusia ngutune kwetereza tukatereza enkoregana itu na mukamaruhanga enkoregana itu n'abantu enkoregana itu n'ibinyamiswa akira kataka ikirako so no mugaso gw'amanyi munonga so sallallahu cyo atugambire ngo mwezusie munonga no kufa kora gumuri aho gumotekateka kufa oza ustamuje nti obwire keburahike bakanzura mweze ije myenda ntakibasa kugamba nywabiri n'ingamba ntakibasa gukora umurimo gona nusibativa twakire ngako kikawe kugira nti hawa tukatu watumwina ikinagereza kintu ncyonka no it is saa yona ntugende tinko ndotini saa yona ntugende insha Allah okufanite kabeza wakire kakashire no wakora yes so barakallahu fikum amana wanje ninjira wahora mazima go amazima okufanite kakoga kandi twine kumanyango kuzika okuzikira abantu abari kuba bafire ni ibada mazima nikuzunanjbaho iwe nkomuntu okugenda kandi okazikiraho abandi omufogo obase kandi kutungamo emigisha yes abo kuba okuzika ni ibada so shina nyenda turebe ebintu byone biri kubaho omudini y'obusiramu twantuza kuzika yes mitwarize kintu tukora ki turabirema ebitune kubantu kora exactly abo kwa bamwe noshanga bakora omwanya nkoko wagira kirako koka bamwe noshanga bariyo nibagambura bariyo nibashekati be bariyo mbintu ebindi so umwanya wanje ari kutureba kandi ugwaturikizo ko hori hona ebintu ebi nitinde gukorera umuntu ruhanga yamara kumuyumagara gensi icyo kubanza cyabyona mwine kwega nti umuntu ruhanga yamara kumutwara ati immediately takagenzira umukurire takagenzira muri ki tubanze tugaruza misaga then tugezeho kumuyamweje myenda gitakabire kubantu mbiri gwayi kwata yabazwire tumuyamo tumutereza je ahe turi umwanya gutakwasa kufuna bitwafuna tubasa ebyo kozesa tubasa kose myenda gitu tujimwe tujimusweke tukatuka kasente miso twagagaruza twakasente mikono twagitereza je byabasweta giti twamara muteko mu kishane cyo tumuteka hoje hatebi nibitune kwantu mukorera ebintu ebyamani bitune gukora bitare bitukuzayo tukaba twakora budget zaci zo mucere kandi yo byone byo nibyo biriko ntukora budget zo mucere eze bitoke kandi akabunga teka attempts cyo bintu bintu bitune kwantu kora umufogo cyo kubanza cyabyona ebintu bikuru ebitune kwantu mukorera twagiye cyo kubanza kumugaruza miso kureba twamuyamweje myende jya kubarimu noja na wenchi ajetawa umuntu ntumuyamwe myende eje myenda jine bakama baje shahezo nagon kwera kano mwana twakureka mutuza gusisa tugutagure kandi umwana ndi gusikira
ate n'omwenda tikuchiri gweye gwafuko gw'abaana ne Maria bamureko bakuza kusikira so twaza muya mweje myenda tunekora ebintu ebi tukora program yo kumunabisa tunekora program yo kumurondera emyenda je gikusembayo ariko rugo magara gensi akakire kagumire tunekora program yo kurantuza kumusarira kureba nti China bakisima cyaterera twakitereza jakuza kuza yes no manye tunagambira nti nguko wagira bamwe nibatandika program zate nti bewa ngo bano bahabaratimbe China bahaba abaranabiso mufu umufubaza kumwizuka saha nkamunana wallahi ubwire bwagenze yamaze kusisikara yanukire umuntu abera innocente umuntu abera nabasaku naburu nakwe mirundi 3 njo kureba nabiya katuja sallama nti idha mata ibn adam tumwana damu hanga kakuba amutwire yamara kufati emirimo jejuna nijurwa okuye ebintu bishatu emirimo jwana nijikomo kuye ebintu bishatu mbe bikusigaraho akagira nti alwardu salihah urugo muntu yabarekira umwana murungi akubasa kumusabira hakuza kumukorera ebitu ntugamba hirizo akamanya ngo dadi wanje mami wanje bo brother wanje hari ba sister wanje no kunabisa no kuzweka abamwe tunyatuba no kwebesanda twaheza kunabisa kandi sanda tukajiguzira tuizuke sandeji hakusembayo bana abisema iteri hariya mukani muzo mutawuni kuronde sanda bitu sanda cyo matumba kimanya kimanyisa ki esanda n'imyenda nje bagiriye 3 esinumba kufunisa ukaza white iza white zabura mpasa kose zitwafuna cyonka nje imyenda ya white ejitukureta tukagitagura tukakora mu isuka tukamuzinga mu kubanza tukamuzinga mu ya kabiri tukamuzinga mu ya kashatu nyendo mwanadamu akimanye ngo ebizikiza darkness zakuza ku meeting mu magara gensi ni mukaga kubanza netandika yamara kufati ko kufatwa closing miso nubo watandika kizikize cyo kubanza ekiri mecho kiba kiza ekya kabiri twakuteka mu musanda ziri ekya kashatu twakuteka kuriya umushituru umwanandano kareba kisikoti aho kuotira miso cyane ekya kana twatekaho buki obuti obuti eyo ni cyabe ekya katanu twateka kadonga buti ekya mukaga nitakariri hato ryo munsi no epanka bakugira kusara tokwenda kora ki tokwenda kusara oyine mpara n'abantu no yangogu no kundogu beno korebe dunia so ebintu bintu tunekorera umuntu uranga yabamwiro mu magara gensi yes so ninkusaba bani nkwegairi watu akutureba nti kora program uteko umuntu arakunabisa tokumanya basa kumubanza wona akubanza cyonka mutekeho ingunkanyonka ingajerseka Ibrahim Ramadan uranga yantuye ni nabatahi banje abana binahanikira umukiramo cyanje kozimu ni mwitida idame manyeje kaba mwene batindana no ya wavuga meti bitokore oburagwa agiranti kandi shana ndikufa ato mburagwa ari umusiza ruhanga musasire agaranga nyonka mukunda biraro tugiye kuzika biraro witu muzeyi wamze akakore oburagwa bweye yagira uranga kara antwari muntwari mu nabisi zamuzigiti niko yagize aza barantebekanisi bari ba imam akasiga ya handi abaransarire bansarire umuzigiti baramari kusara zuhuri bansarire kibaraze kunsarire umuzuhuri muntu wari umakaganje n'abacyaro bansarire kimurahize muntu wari nyamitanga nabo bansarire aza banziko mbajurize bazikire nyamitanga cyari mukuza byandikanda umukazi waje namusigire ebi kuteganisa abantu boro hange byakabikora ki akabiga bakari so ibitune koro umufundi byebi icyo kintu cyo kumutebe kanisa esanda y'ikaberi yaho tukamanyangu iki kisanda cyamara kuwa alhamdulillah ato kumunabisa aha abantu nibagina n'ubucyafu bwinshi uburofa mbabine bwinshi abantu mbazo kubita kumanya baza kora bati bateko musande baza kuzika oyijuke obundi oyinabana konkati tubarabyegere oyina mcyara wawe itakubimanya you know banwani bawe tubakubimanya so oshango bundi mwapangisa ukuna hati mwapangisa n'ikino nyumpangise yaba ari umucyara mu no azino bundi oshange abo wa leta tubakubimanya no tubakubicengaje so tubagira ngunka Supreme Headquarters ntwa turi no program
abakyala mbaba bariho bakwasa kunabisa nabaseka barakwasa kuyamba mu mberezo hariho abantu bari basasura because ekinanye birwe twine kumanya ngo umufuka kufati omumari yasiga sente zezi nekore bintu ebi okugura bitiyo enfuka esanda okusasura barati n'ekituru izo ni sente z'umufu wallahi imuze mu mbarire mu mucere nakahunga twine kubaza twagora twiye ebyo bikuru aha so ntusabanti abantu mwine kwega program ezi wallahi tunaitwa ajire chikaturabya kubimunonga nti tukesanga twahika maiti abana ngokuba mu yirwariro subhanallah na nemyende giyaferiremu niyo yabirashye kuba mutiru mu kitanda bakamurekamo wena yagenda yahaga even ati baramutwitingire tibarakozere ki bamureka bazombi dara bazakora program zona kureta ki kitwa cyo kumunabisa wena ikintu kikacyasisikira so nagenda ari kukorima muroni muntekere byo naki already byatakuza no kuri tibikunyamba sahizi bucya kubona naenda tumusarire tumunabise tumutwale tumutekeyo waya bari umukozi w'ebirungi naganti mukama rohanga abantu waba munda ukirize cyo kore umusiramu nturakukiriza kuzika within 24 hours umuntu yafero umuntu twa muzikire because wajya ndorinda ba America yo expenditure no jongera yaba ine bamurekwa cyo ko umuntu wajya ntabariho tumuzike turi abantu 50 twazika ntuza kuri mitwaro kari 10 cyo turi 10 ntuza kuri mitwaro 5 the more you dire the more you spend so ubusambu bukatura ukiza bwagira nte kimukora yakabati mukoresha na neki mu mutekeyo haso ntukusaba abantu nti binekwege bintu ebi kuko twagamba kumpreparinga je tukamuzweka je myende je gikusembayo mparo ka perfume abatakwanda kwetera perfume basiza tuzaje kuteka utafayo kifuba usia tune kono utambotere ka perfume kono nunkanka unukubo unyabulungi unyabulungi so tuzaka bateka so na might already ine kubane nunka perfume nebero tujiteka utujitorozaho toma tujitekaho je hato mara kumuzweka je aza tugaruka mukandi bikuza kumuswekura kumureba mwaiza kumunabisa ntakina kitaro yamara kuzwara body viewing yamara kuzwara byabiyahwa so kunabisa ni process impango tukabe tujigambo kikubiri ntwatwine buki hati echo ni kimumbi twine kwantu mukorera ekine kumukorera ecyakasha tukitwagamba no kumusarira hati haje tawari ho buzibu bw'amani mukusarira obuziburiya kugira ngo umwimuka tusarire uremo ntokurwa mu ntebe abasiza webuza tibakuza mu nsonga hano yebuza ntibabuzuye azankaye nenge cyabazibira abamaka bakuzo murayini ohura susu takumayigera kaninkorera hoki takumata kibira nizingahi takumanyaniza basakuri ngo mutakibira musanzu takumanza basakuri ngo mutakibira 5 ibitakubimanya abamwe nafagazaho takumanya necakoza ko nafagazaho akore biyayenda cyonka nyenda kugambira nabi sallallahu akatwenjeza yatugira ngo twine kubake yafuru munonga ogo utusarira oba no musizo no mukazi na twenda abantu 100 yizukito ncheto kumusarira chiko no kumusabira because eswala iri mu action zinozimanya Allah akbar ozama bibi orugayo ozahansi cyoko mu kusarira maiti wono zansi no koma ikimwe no kumusabira no tandika abamwe naganti Allah akbar atandika ayigure yo kugure swala subhanallah so amazima ugari kutine kwega tine kwantu biyenga garuhana twine kwega urayatanika subhanaka allahumma bihamdika tabaraka ismuka atwebuza subhanallah hata yabirete azo muhurire ari gambira nayiguru atakumangwa atibakutandika naki no rufunguru kwigura hiswala wallahi akabire na gamati bismillah aganti Allahu akbar yasibati arona musaza wena basa kujikuma na basa kuma na korati oba imikono je jiguma ibona basa guma ubunwe Allah akbar hati uyigure hotandike a'udhu billahi minash shaitani rajim bismillahir rahmanir rahim usumal fatiha yona wajihezayo urinde Allah akbar nubu akotaka jerezeyo hada bakagamati Allah akbar immediately imam yanjira zafa na ni ugukurata imam ganti Allah akbar Allah utanika kusali nabi Allahumma salli ala Muhammad wahezayo ubati wahezayo imam yaje Allah akbar okumugako mukogandi Allah akbar hata utwaza kumusabira hata huna haruho buzibu Allahu akbar kabir
aho naho twinaho buzibu ngo usanga umuntu ibyaro nagambiraho tibikwatirine arayamburize ngo nahenda ningambira hedwa yine yinkwenda namubuza aho nugambira hedwa yine yinkwenda ntuba turiyo kaninja no bizira kusabira uko umuntu wariya nure bakekano kugira ngo wota kubasa kare byayanga byona byarema giteko murimo ro kucenga wallahi mukenti katondeka musasire musonyuwe forgive him or byogire mu rurimi rw'ukora nani wesabire so ntugira nti abantu mwene kwege bintu ebi aho no hari ensonga enkwe kutwara mu kuzika okumusabira ogwo muntu twamusabira mukama ruhanga akikiriza omurito abantu abo abakuba bamusabira bo bamusarira abantu abo kwikiza umuhanga 40 batakumugitaho batakora shiriki ebiyembi babyaterera nicyakutwenda ucyonkecho kakutweze echo obimo mwamusigaho bati mwamusigaho chuka mwamusarira ngwiki bachaho hati kandi twe tufuna muri kiringai okumukurata mpaka ashituru bwanyuma yo kumusarira tukamukura mpaka mu ashituru natwantu twari umusiza abasiza mwene kwega sunezi nti maiti ntugiteka bibegabega akageneza akagari tumutware mukateka bibegabega tikutwarira ogo tikukiriza tubuteka bibegabega haza ntambura muturi kurafukao abandi maiti tuno kwati ntugiruga henyuma tikugikuzo miso gayo tikujebembere chiko njinore bakatogo aba bariyoko abandi bagiriyo miso bati abandi bagiriye nyuma abandi motuka zigiriyo miso zazitambura hata katogo kabakatogo mu kuzika turgaso nazo mbaka nabi Muhammad sallallahu alayhi wasallam so ebine mutu kwantu mukorera kandi twamara kwikashi turu hariya twaiza kumutekayo bantu mubika kumuteka hembozi akirako nakiriko kunama ukatekereza wallahi ukareba uko umuntu waza kumusiga hata harimo biture bitukusima byimo byate mukuzayo bikutimba nusanga 40 10 awe itaba gufutikizo mu biture bi kandi uruga yote ntwenda mbaseka bari mayita kena kwezi takariri nubanza muteko ko mu 10 akirabaho bwire muteko muri 8 akirabaho bwire muziko muri nkamukaga numwiza mutiyo mpaka kare bya mukaga kugira ngo hati so noisanga ito bagufutikizo mu biture ebyo yasaba katona atandika kutuwa abana abawangu abana tuyambanga mu kuzika kati afa abantu cyaswagenda mu mutanezo so hati twahika hariya abantu bazo muri Arsenal Uganda abantu bazo mu bururu bazo bintu hati bita uri abariyo no bazika hati ibada bajita wallahi ushanga yafera wanoza kutunga mpera za abantu bazo mu kugambura abantu backbiting hata makuru gabura chikarangane nde twahikaka umwanya ogwe tutekateke tiyo kumuntu bentu tuhangara nawo tuti abena aine migaso giti abena tuyamba ati chonka deba haranga yamuteka itaba abina abafuna ka chance katuze kwetereza turwo mufitina twetero mu mitima jitu tutereze ayatakurebera abana za kubareberera ayatakuzweka mu cyara kumugura imyende cyose ngo no muguro gino kimugurire ayatakwenda kuza muzitozeyo neighbor ono murabyo kubitereza na neighbor wawe so ebigambo nibinje biri mu kuzika chukwe binabi mwe biwaje anti turebeho ebitune kwantu mukorera ebe bintu wabo bimukorire eshitwaje kumugaruza miso kumunyamwe myenda okumunabisa tukamuzweka je myenda jeye tukamusarira tukamutwa tukamutekayo aza ate chikusembayo itakari amara kumuhweraho tune kuna mu budakika nkishatu tukuna majasi tunamere waburantu tugambe bigambe ibi ayi Allah munyweze ahari mugumye ati no bigambiro mutima niwaje mase kubyato mpora chikota kuteganisa abantu mugumye Muhammad munyweze agaruke miguzi bakuza kumubuza because twaza kumuteka tuti tukatambura nihiza malaika zimwemerero zitandi nibagire uri kuba na heruka yati mbagenza kuziko yabase asemba bamugaruza mu moyo ato garuko stamanka Abdul Fattah wenye wewe uzandinkashi uri bita kari kuriho uri bahoto kwa cenga batandika bakubuza bakubuza mane rabbuka nibaza kucyura cyorobi muntu habira ana badde umurezi wo bo murezi wo muri nyanko tukireta tutiya abantu bakitegere burungi nabo
ana abadde omulezi ani katonda wo no harangawa wano omanyangu n'ogitara ruhanga oyine obusiisiro okwe oyine irizi oyine ebintu by'oyine byona okora shirike za bukika iwe tukusaba mukama ruhanga n'osaba emiti n'osaba abarangi abachwezi ebyo nibyoyine ekyo kibuzo tugasa kigarukamo n'obu akuba ntoyende tokubasa because wow uri mudini nokwenya mukama ruhanga akakujya ati nkwenda yirizi kandi we nogesiba umarozo muzintu waza kusala umarozo mu kanisa ngwaza kukura hata ibintu nkebyo wano bikora ekyo kibuzo tugasa kigarukamo so jatawe ibintu nibingi twasagamba etukorera umufu chonke ibi nibyo bintu ebituni kwantu mukorera ngo byaburaho umufogo tuba twaza kufuna ikizibu twena abako bari mu ntekatekezo zo kuzika kandi kibikurebeka twayisanga nti twabikora alhamdulillah naje ndasimirira ndo kandi tuba twafunamu so insha Allah. Okay, barakallahu fikum. Nijamna nanje wahura mazima twine bintu byona kubandi tubimanya kandi tufe mnongo kuzika tuongere kumanya kandi wowe na abo kwa twena twataho okuza kuzikira habandi konka unomanya ebyo kuzakora wanoza kuzika nomanya ko ine kwetwaza so twine kufayo mnonga okwegede nyitu tumanye oku azin tumanye eshara ya iyo mufu yes twine kujega mnongo beno manye cyokoro takaza yobuza kandi ukashanga wakone nshobi ukashisha ibadejo eyo kuzika so twaza kubanza tuze ukache omukahomoro ntugaruka otaka Vandalism is an offense punishable by up to 10 years in jail. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Amnan wanjina kwakira yumga humurako deka tumize mna program yetu nyamurungi program yo Busilamu live aha om TV West Studios. Nchinemo Sheikh Abdul Fatah imam wa Masjid Abakar aha omlimbara kandi turentule banshonga kurumunonga ekwatirine nana okuzika ebirungi ninga shobukuru bwo kuzika twareba ngo kuzika ni ibada mpango mnonga kandi twine kuba tufaye mnonga okureba ngo mazimani tugishikiriza ntugita omunkora kandi tubase akwenyagira empera ninga shibarakezo. Yes, so Shaina ningshaba otushobora nibahi abine kuba nibasarura mufu abine kusarura. Yes, nibahi. So tugira nti okusarira ni ibada nayo mpango mnongo. Esora ni ibada. Ninjiroba niko kuzika kwenyine. Ngo kuzika. Ekyo nicho tugamba nti ejo niyenso ngekubetu twireyo. Because ukumuteko mu kituru iyo nene ibada cyonko okusarira oku ni ibada mpango mnongo. So tugira omuntu wena omusiramu atagita ruhanga ogwe okuba bamwe nojani bagira ntaza wano manyangu nokora shiriko takarubatu utakayimira umurayini yitu no baza barangirira uko abantu bakashisikana no shangana no wahirizi na enda zeyo ngo nawe ndaza nenda kusarira aza benje nibazayo nabitu kumanya urusi babi n'amasabo kungati nkabo tokamuzibiro already namnonga wano manyanti we nokore utakagiza Busilamu buntu buswekerera nubasa kumureba no namugambira mpo nubasa kumureba ari arayini cyonka otakubasa
kumugamba mu masoko etekizibu already we mwenye yakabire na kimanya ngutayine kuba nashika because abantu sometimes bagumire tokwasa kumechi mbero nye cyonse kubaturesha hada obaki cyunko mu Burungi ntubasaba abantu mwe wano umanya no gitari mukamaruhanga utakashisa uri mushiriku oba uri kukimanyangu tori musiramu nimanyisa cyo gutaba musiramu soko tari musiramu uri munyakaturiki ubu uri mu ruko wiza kuzika utazumurayini kusari West Maria ji tiba kwanga bw'umu West Maria ji gumaho tusarire cyukutazumurayini eji kuba bine kuzumurayini eji ayine kuba ari umusizo musiramu ubu mu cyaro muki umusiramu kandi nawe yari umusiramu ayine kuba tagitari mukamaruhanga wallahi ekindi cyo so junior azabine kusara ni bahi bine kuba bari abasiramu abashishana n'abacana nanabana bari mu myaka anti kuziremo myaka 10 yari umwana w'umusiyata nika kuyazo mu nsonga nurantogo naba yakora ki naba yakora kandi nje kindi ayine kuba namanye byo cyari kuzakora aho ko bamwe nibaza amatako hatwagira qualities ubo bintu byene kuba ine rwa nasarira ayine kuba namanye giswara tikufagaza yungu nanyereka ngende nsarita na uzuine kuba wagitunga tukuza kwimukaho sibe toine buzu wahikanuzo murayini tuko baza kusara tukenda kusora utazamu because tukwendaho ntwende sora ya weji mukore omwendo gw'abantu 40 ubwo muntu azomujyana nicyo tukubantu wenda ni target yitu so kandi waza mutine buzu waza mutari no wabishise so njya tugumizemo ansonge ndizo inshallah so nanecinshana twine oruforo ngo kuwagira no shango bundi omuntu yayiza mwaweza kuferwa you know numutandika kandi kora meetings zaho kandi ko kugura ibyo kuriya kandi okora kandi za tent kandi you know abantu baza kuriya ki otana mutandika kwera rikirira konka itobazi iki twine kuba turi mu rufuna ati ensomesa z'abamanyi ni nyingi akintu ekyo cyonka ekintu abamanyi abakukira ekibayigitireho bakagira ngweki kibe nicyo cyazaho okuriyo mu rufu ni condition zibiri okuriyayo condition kubanza oyine kubori wa family condition ya kabiri no bwetavu like nazo mu rufu obundi waruga hare mnonga nazo mu rufu just ntwire kuri umucere n'inyama aho no ikizo nikizo gukona gusanga wakanyama nakasanga aho neza kari echo nchikugaruza yo kuriya ngunyo ati nyuna ni hawo turiye nyama na n'umucere ibyo kuriya tukubiri so omuntu obakweta omwetavu obo mu nyankore nuwoha tumwete shana miskini mweta muta tumwete miskini otino mbwene umuntu otino nguna base kumuri mwezi atarebira mu cyero benyama hatoguwe obusiramu bukamurekura oba yagusanga rumbe ari arufuwariye kara za rufi yagure baguriye we yari swani 2 wakumanya atumanya bamwe no shanga obundi no shanga bamwe bamanya nti hari abafero omugati barateke family yona ntuza kuri bari koze secyo but that is wrong ekyo kikiye kigwire mbisa mu kigwire because rangana ryanti fabashir aswabi alladhina idha aswabatu musiba mugene musemeze mugende mubahe amasemererwa abantu abaferwa muri kubakwatira mukabasasira kubasasira kwa kumanyisa mubatwarira umuceri mbatwarire nyama in fact nimo mwakwiriye ko ni mutwara aza mukaza yo mukabiteka no kubiteka bakabiri hazi mukanga kubiri cyukati ntusaba abantu abina kasente eje nkora yo kuri yo murumbe mu gifise kandi abamwe mwenda mukike musange yembuzi na nete muziteka hansi hati bamurikwa mubareka batine kibindi completely ntikandi abantu mukaza umnimo mwaferwa kandi mwaza rutaroro kwera rikirira bamaza kuriya ki obundi obuto wabo ruhongoreka ngureka tuzibagira mbazibaga kandi ndimo abaziki ati ushange family yasigara family mugisiga ine amabanza wallahi ekizibu tata yarwaho na mama kandi ati mwabana mwabareke ekizibu obwabwine mwaburiya na mwaburiya hati usanga tibina ibaratangikira abana so tubasaba ngo tugaruka amateka go busiramu wazarumbe ukora program yawe ngo neza kuzika saa 8 runda ka hoteli karungi orabeho ubanza uri akaceri nywa ka chai teka ka chapati kawe hato zo kuzomura ufururiye
otine enzara yona kandi nekindi nikiyamba na family because kimukuze mwa bakasente kandi makamwakaliya kuba kati musoni nti bantu they contributing tugure ebyokulya tugure soda tugure amaizi wahayo kandi biwahaye nawe noyo ndobiri nango bamwe ne babiyombera mazima contributing kukatindira niyo cyansubire no kusanga nto mushita twateka mu miliyoni emwe budget twari ya miliyoni 3 ukaza kure imam bakutera ngo imamo abantu ntubabanza miliyoni 2 mbenda kuba comment kandi n'ikino mukere gwa rufu gubarire oja ya rabbi so ntubasaba abantu mwe okuriye mu rufu ntukimanya ni conditions nabyakazitekaho yazitwa iwata kubasa gumikiriza odeye ko lya kamere ko naye emere ne yorumbe mugirekere bananyine yo omuntu wa family o Ruganda abintu ho buzare tukine buzibuwari kandi masa kusanga hiza muna ishitweta barura nyine cyo gukora sente toyine bazakubura ho wano iza urugendo rwawe rwahare wasanga ntembera nawe ni mozari sazi zawe to kwasa kugaruka kufuna cyo kuriya so yufuri niwe nori sire mwabu katorobeze mukatoreza konga barakubrebe no chongogo muze go kufura go kukimanyire abamwe najaja utateka ntuza kuri umurufu nti arayangize ngo bituru urufuruka rwatusobera turiho muceri wade kanyama so ntugira ngo bantu mwe eje nkora tujidibye tujidibye tunazima urufu baturise bihimara n'ibinyebo byonka ntabura hinyama ensonga enkuru hajati yayagigambe hajati hawa tuine kuzayo kusarira wallahi nico kikuru no kumuteka kuri kumusengiza paka kuriya ejo nico kikuru ebi byasigara soda zanywa mizi mureka kasenta ko tukakwate tukarekere efuzezi oba yari na mwandu yabaferwa bakafunemo so nguko basagaruka mu kibuze cyo wallahu a'lam okay barakallahu fikum nijana nanje wahura kikabe kiri kirungi tutakarya aharufu twine kuba ntubayamba buyamba bahereze kiba bahereza bongeserezaho kandi nawe takahayo kandi ukabiri mpire yo mutare yanjye itanuka ngati nari ukayumba ni ibada wahayo watunge mpera zawe ebindi utakanonoza so shena nyenda nabo tushobora no haine kuba najunanizibwa ahamufu ahubwo bamwe no shanga nibijana program zabo mwinezanyo abandi bijana zabo bacyanka abamoro kujyamba binenka sente bambi abamo bine powers bari mu bintu buyinza bashikaho bagambo sanga urufu barukora kuba kwenda oshangimo ba family baba batagamba choka bintu abintu bino buvunanizi wa muntu ogo abitukureba bitukwiceyo nabantu abesagama yeye family yeye in case twayisanga anti family age abantu aba ubuyaba ari umusiramu kandi tibasiramu so family niza kwatagana na imam ni mwa program zaye kukwenda kora program chonka program yo kusarira yo ya speech nachi bagikwase imam abino bagikora kandi bo benyindi babare basiramu babine program kye kutambura kikabe kirina kirungi imam mwamu ni muko mwana w'umuzo abino yasarira mayiteje umufuga mwe yamusarira boya namusarira nabaye ni mukariya namumanya kwenye imamu na kusanga abantu turirenza no mukoko urusinge no cyara urusinge n'intero zo bombezi ndio kuna tinterire so watu nze kwendera naganti Allah akbar eteka teko bijiri zikampara ushanga tuwataye umutima umutima kusabira umuntu chukamwa hari mu muntu we yayimbera kagera kutwe tuntu siko wa Bilali mu basi ahimbere yasaza kai no mwijiko no muziguru kai kiri mukusari mumusabira hariya ya kashat tuyiriho umununga uko banamanyage kandi namukwata kushikaho byona masha Allah ndijo wakubasa kubagasha so mpurire naje ati masha Allah tufuna bana ngaba so tugira ngo abantu ba family tubakire program yo muntu wabo hazo batakabire kumuzweka no gukora ki abantu basakwiza bagire umuntu wito ukatumurebe ukaki bitabyo kuza kubyufura kumuzana nimbaka chance nibamurebaho kake katari kamana owe mutaka munabise katari kamana chunka aro family zikwete muzano mukamu
muzwekaje mwamutira umurinzi kumusoza kandi mu mukomore icyo busilamu boka cyanga twatwahirize kandi byo byandikanje ebye dini mbitaro bashumusheka ashobora murebe noza ko abamumba bakorera mu shiriki mu mwabarikaho uri abarika ko bakamupasa ko mu ngaro tugaruka mu twebuzante mbade mukomora mwana mwenda kureba ki usanga batika ibintu uri mukazuza mu uzanti nani ko mu muzimu gutagaruka muzimu ibintu bitanga bitire mutana biriya bitire so kuba bagendesereza mu kuzika ibitukorerayo aba family mubere mu bintu mu inovunazo b'abantu banyi okay barakallahu fikum na nebyo wabihura ebimwe ndakumanguri kwa no subhanallah murecha jiro obwikiriza wallahi ari ibintu abantu bakurugira ntati obo bunateka ki oba natina hango bana manyango ari oshobero so ahandi akiri karen kagendera company basma none nje no tamani temporana bitu nanye natwa katika speeches no shanga imamo ine kubana gambira abantu kigamba kabarise kigambo kikabakwataho ntuzo kandi ubira cyo gutura politics campaigns oshanga wahogo wahoria hati mama kizakwata kazindaro bamuhe kudakika nkikuru niki butana urusi kandi imamo gamba imamo kandi bampapisa bimereza imamo ayitedi swikari wallahi ni muziki 10 imamo zina bamasai saa mwezi kama 15 taka ile information ye cyaro cye kuza kwita mukama we this weekend usanga tiyagamba kuna ngore hata bacheza bakuru b'idini batwaruye so speeches z'uwagamba twazo mu mateka go busilamu wallahi era kakuba twenda kwebaza imamu Elias na Adam Abbas Elias Idris timu ye bino mu mahuguro bakora program speeches bazanje kandi ikindi kumana bakera bakwatagana na family age ya ferwa bagamba nsonga baseka batandika kusomesa ku rugo mu kasese basomesa abantu bakiza ku speech samunana iza government nachi abantu babasomire bari mu kifa kufaniki ntuzika tuta ebitu ni kubantu gamba nane bikwatiye na edi asa mpasaba no speeches musasira abantu kofira Malaika zo zimunzi handika ziri kutambura ziri kwandika ubujulizi uwo kinde kwatumzira ko musaka yibira abantu kama yamuhumza muzika kandi bari bagira ngo mfu tagangwa uzatera unke kigambo gira nteki yakiyanka wanu manye ikintu cyona cyakiri kibi njo kureba gusa mukuzika ukasanga umuntu yafa ubintu manye n'umunafusa ndokora kumusari chonka baba exactly we bareke boba even don't go there sigaro wawe boba ziki yes because nzakukiga umuntu abari mwanywa kutere kamina agiye wallahi abo yesi nimwe nimunimwe muri kumanye mwafiri konka kandi uriya no muntu wabo no kuba ku bantu babimanya uriya no neshagama ya basaze bari kubona nyigire nyoza gambe so tugamba nti tugenda speeches ezibantu mwe mutuyambe okuzika kubuzika kandi mwe munyaga politics bari mutuyambe twakore mikoro cyaci basika tubanze aje tawo tubanze twari umuntu ogo tumusarire tumuteke kuri abakwenda kugira bagende abakwenda kusigara basigare tugame paka ahiturako umwanya gwo gusibya ko fogo ushange na nenjura yabashangaho naki atoka onkuko akigamba isibyo tukantuziko bakora speeches bazikaziri 10 abantu baruha abantu byabatama uranga ya retenzura tenti zaguruka baza kutwara mito mishitutu abantu bakire twateka ubutesi twagaruzo twiruka ina nito byatusobera so niyo bikurwa mu speeches tujya speeches musiramu musipure isiramu siwoni yagamba basi uwa family mtaza kuleta mwaleta brother we kandi maza kuleta sister we kandi sweka kandi nyakwe kandi nyamwandu
muzagamba so mucyara bambaye afiru umusiza tayine nagagamba mumuhandikire ka speech kake musomera imbere tamburetyo kubona abari umbusha nayo ubushasi bomanyo mukira cyonka speech ezezi kandi mu ba politician tuyambi muzo mukuzika kwe mukorobetini mutureke abo muri muzamu tede bigambo bitabura abantu wallahi politician agambe kigambo hatta abantu kuzika bakurugaho bazari kiri usanga umuntu utakwenda government muzo mukuzika government hatta abantu babine bizubiyaho byamizi by'amasanyarazi naki wabatera ati barugiraho kimwe ati barugiraho kimwe so tubasaba nti speeches mwiza muhamabugo ganyu kondolese zimuze mweza kuziha abantu aba mubahamirize mwe katonda ajya kuba mugumikirize bigambo birungi nakasente mukabahe cyabasika masoko mwase ukasitama kamya mukama kugumye ibyo bikumara ibyo speech ni yamani hashe kinana kwenda abantu mukamuza kusaka kumuzika hati yacha kusaka kumuzika nataka byasa basa byaka rufu n'uburyo ari abantu byatuma ko ibintu biri simple atiniza na leta sin na leta bukadenka bushatu nabo henyo naho nam mwenye bakumprezinga ibona kaza karufu nina kwataka sabi tubagama speeches zino zibere ntono banaye mukoro gwa ibada tuba mukuzika okay barakallahu fikum akire karim kagendera shana na nyenda tugamba kigambo cy'amabanja abo kwa bamwe ni bakora byona nko kutabireba konke kigambo cya obundi omufu ya fayini banja ninga ari kubanja abahuriramo atubire muri bya twatwata icyo turakigabuza inshallah cyuka kigambo kachi ensubizi tukora twatu mukuzikaho acyamabanze kintu papa rumwe bikoma sasagama bakamwita sohabo ya birafiri sohabo ba companies mtu abari baturanawe abamwikirizemo bakakifera hejo hati kiba mwetire yababuza anti ayinibanza anti ayinibanza yazaru bazari yaje kuza kumusarira bakikasheri baza rugi harwa musohaba yajaniza kuri sasura na biya musari nkanyenche kare yabuza sohaba ibanza wari saswire taramurinzire mwezi yambira ngo ibanza ndi sasuya jant cyane ntati mutahi wanyu okumuboneza barekeraho mu kituro omuntu wena yafa ayinibanza ari umuntu obantu rimanya obatukurimanya twaka genda nariyo ncyo kwantu bagira ntubasaba munonga murundi abantu okubasaba kubana basaba kwandikira ubwo mu bukore teka mungu hawa nambaza miliyoni hari ya TV West nembaza ntwara cyane imango nakanambaza na niba wangika muyaka hunga na unambaza agamba baza gazemo inti aza twatu yo mukuzika muri kanga abantu ituma baza tukamba tukanga abantu twaza kuteka ya maiti teka tukamba abantu so abantu bamara kureba maiti bari mu cyo kutina yanambaza miliyoni yes. You know chumuguma muku kuri agira de kanchi uname ko kanchi nguma mungu akanya yagira kibaje yani kandi banzo mu yafata turistinga mabanza wallahi buchirikare twatu mu speeches ba emusaba kwa sinema zindaro mukwanikira mutubasaba abantu mwe ayana mubanza izo family turaheze kuzika aho kumana umubanzo yize tune twakikoze rero afumwe tukashiteka twagira ngo muje abanje umufona umusiza bamwemereza kuba bamwemereze akana baza miliyoni 2 bambuza ngo wazi musasiranguye kina bende yamuziti yansanga ngo nyokize musasiri nakikora kutina abantu imbere yabyo ninde basasi family ba mwasenteze mbisha bazi mwasente no rebe twaga sindi bazi wamburijo azino abantu bona baza kutina azije no kireba naza kujya tamusasira nawe eje kora watibusilamu wallahi kandi ibanje ibanje imamya makono baza kusarira tumwe isita umuterere cyonga yana mubanza wena saba musasire
wali azamanya gw'omuntu wallahi noba wamuli nobuwa kubayana kubanza muboneza omukituru impaka ahiri mu rugira anjo tukugira ati bantu mwe amabanza mugahandike mugahandike kandi mufe yo kugashashura cyari magakira abana baragasasura rero mu musema je tinga kiza muze nje kubari kumwe umwitaka bari kumboneza omukituru ari yo se bamiliyoni niza kora inzu nani nakubwira kakubagambira ati bintu bisikara biti omubintu bikuru kinye kikwenda kugambira amabanza ago ibanza umuntu nabasa kuri yankiri yo kuzana umusilamu kuri batari umusilamu ujimbuze umusilamu kazi marayo itari umusilamu kazi twara cyonka se ubaneze umusilamu umusilamu muzuka mkamuza bisasu okay barakallahu fikum ninjana na wakura kandi nabwe yijukangu na no mufu yaheza kufa konka azin yaba inaba kubanja ni mwe mwine kukiye habura mukashashuri banje iyo family sometimes ito kwamba banzi abakwamba ati tugamite mufu yabanjanze fe twaranti tumaze olimba wallahi ibanze niza kabebuzabuza wikiri tubatu nari kubira yo ntirode yafudani agenda kumba bafa batu baje sabala sasiri yaro amina ya rabbi so mwana wanje program yetu niko yagende tyo kampani yangu kine cyo igamchango munonga ningashekika kwizusya turi abantu manyani twebwe so turi ntwezusya akureba nkani mazima twatereze yo nafata umukora hana zana hawasali musa nanyenemo Sheikh Abdul Fattah Imam wa Masigid Abubakar aha omururembo rwambara obetatu makuru munonga ekwatine na nobukuru bwo kuzika twaza kubendeza kurara kurungi wa hada assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh Muhammad Rasul